Dobrodošli u našu 39. lekciju. Evo, nakon što smo završili Sufaru, sada ćemo se malo potruditi da još pravilnije učimo Kur'an. Slušali ste Kur'an naravno i čuli ste da prilikom učenja nekada se neka slova jasno izgovaraju, n, m, a nekada se izgovaraju kroz nos, n, m i tako dalje. U ovoj lekciji ćemo jednostavno pokušati naučiti neke znakove koji će nam olakšati kada jasno izgovaramo, a kada to učimo kroz nos ili uklapamo. Dovoljno je da vidimo ove znakove koji ćemo objasniti i oni će nam reći na koji način da to izgovorimo. Hajde da prvo naučimo kako se jasno izgovara. Prvi oblik jeste oblik una, un, znak un. Kada dođe ovaj oblik una, znači u i nad njim dođe ova kapa ili liči na broj 6. Znači kada dođe ovaj oblik una, jasno čitamo u i ne. Blagi pritisak na n i kažemo un, un, un. Evo imamo dole ispod primjere. Rajulun, rajulun, azizun, sami'un, alimun. Osjetite u i n. Postoje i drugi oblici koji ćemo učiti, ali jedino ovaj oblik una nam ukazuje da se ovo n jasno čuje u izgovoru, ali ne smije pucati u smislu da kažemo un, n, nego malo ga pritisnemo un sa pola pritiska. A sada prelazimo na drugi znak, a to je znak in. Kada ove dvije crtice od ina dođu jedna ispod druge, znači nisu pomaknute, onda prvu čitamo i, a drugu čitamo jasno n, pa će biti in, opet malo pritisnemo n, i n, in, rajulin, azizin, sami'in, alimin, in. Prelazimo na treći znak, a to je znak n. Kada crtice od n-a dođu paralelno jedna iznad druge, znači ova nije pomaknuta gore negdje, znači stoji direktno iznad, onda ovo n izgovaramo jasno n. En, rajulan, azizan, sami'an, aliman. Na ovaj način smo naučili kako se izgovara jasno tenvin un, in i en. A sada ćemo naučiti kako se izgovara nazalno kroz nos, ili se uklapa, ili se ne izgovara. Da vidimo. Pod 1. Un sa dvije damme, kao i in i en, kada su im crtice pomjerene, druga damma i druga crtica n izgovaraju se nazalno, to jeste kroz nos, ako nakon njega ne dođe slovo koje na sebi ne nosi teštid. Ovo važi i za n ili m kada dolaze bez sukuna. Evo da vidimo. Znači kada dođe ovaj oblik una, znači prvo u kažemo jasno, a drugo n struji u nosu pod uslovom da nema na sljedećem slovu teštid, kao u ovom dole primjeru. Dun fe. Gledajte, du, n kroz nos i fe. Dun fe. Recimo, to je kada je u pitanju un. Drugi oblik ena, znači kada je ova druga crtica malo pomjerena gore,
znači ne dolazi sada paralelno iznad ove crtice, a poslije, znači nemamo slovo koje na sebi nosi teštid, znači bez teštida ovdje vidimo, onda ćemo ovu crticu ovdje učiti kroz nos, to jeste n učimo kroz nos. D, n, kroz nos i fe. Denfe, denfe. I oblik ina, vidimo da ova druga crtica je pomjerena, otišla je malo vamo, a to znači da je trebamo učiti kroz nos ako poslije ne dolazi teštid. Dinfe, dinfe. Nadam se da vam je sada jasno kada se uči kroz nos, znači vidimo da su crtice pomjerene i ovaj oblik una, a uslov je da poslije ne dolazi teštid. A kada dođe slovo n napisano bez sukuna, poslije nemamo teštida, onda ćemo n učiti kroz nos. Ente, ente. Također i sa slovom m. Em bihi, em bihi. Ente, em bihi. Na ovaj način smo naučili kako se izgovaraju tenvini kroz nos i kako se izgovara slovo n i m kroz nos. Nadam se da vam je ovo lako. Sad idemo na drugo pravilo. Kada se u tenvinima na mjesto n napiše malo slovo m, tada se umjesto n izgovara slovo m kroz nos i uz blagi pritisak na usnama. Isto važi za slovo n iznad kojeg piše m. Vidimo sada, recimo u Kur'anu piše slovo n i iznad napisano malo m. Onda ćemo umjesto n učiti m. M. Znači m kroz nos na usnama. Evo uzet ćemo prvo ovaj primjer. Min ba'di. Znači nećemo učiti min, nego umjesto n učimo m. Min ba'di, min ba'di, min ba'di. Kada je u pitanju tenvin, ono dolazi ovako. Znači u, a umjesto drugog u dolazi napisan slovo m, što ukazuje da umjesto n učimo m kroz nos i blagim pritiskom na usnama. Dumbe, 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 dumbe. Isti slučaj je i kod n i in. Embe, dembe, dimbe. Znači, kada dođe ovo m, umjesto drugog dijela tenvina n, čitamo m kroz nos i na usnama. Nadam se da ste i ovo shvatili. Sada prelazimo na treće pravilo. Posljednje pravilo. Kada nakon tenvina dođe slovo sa teštidom, znači do sada smo imali da poslije tenvina i ovih slova ne dolazi teštid. Ali sad ako dođe teštid, druga damma i druga pomjerena crtica n se ne čitaju, već se prelazi direktno na slovo sa teštidom. Isto važi za slovo n ili druga slova koja su bez sukuna. Pogledajte. Znači ovdje sad imamo u ovom primjeru dun, poslije dolazi slovo koje na sebi nosi teštid, samo ćemo čitati du i prelazimo na de. Dudde, dudde, dudde. Znači ne čitamo n u tenvinu un. Den de. Znači čitamo de. Znači kada dođe teštid ne čitamo n. Din de, didde, didde. Men lem,
Mellem. Ne čitamo n, koji na sebi nema ništa, jer je poslije došao teštid. Nego prelazimo sa me na le. Mellem. Mellem. Znači ovaj teštid je kao magnet koji znači ne priznaje ova slova koja nemaju na sebi ništa, nego uzima prvo slovo koje, to jeste privlači sebi prvo slovo koje ima na sebi znak. Pa će biti mellem. Mellem. Nadam se da vam je sada ova lekcija jasna, a u narednoj lekciji ćemo praktično znači pokazati kako se ova pravila primjenjuju. Hvala vam na praćenju i vidimo se u našoj narednoj lekciji.